Ya tuh, ngaburi ya. Bener, lumayan poin. Apa? Wah, bener lumayan kan baik. Segede gitu kan penting mah poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama Bang Top SF teman-teman. Mina izin wapa izin teman-teman, mohon maaf lahir dan batin, hapunten seueur kalepatan di Kang Top SF. Bilih seueur cariosan teu enak, perilaku yang gak enak teman-teman mohon dimaafin teman-teman ya. Mina izin wapa izin. Ini dalam rangka udah lebaran, baru 2 hari lebaran teman-teman. Sekarang mau turun teman-teman, mau coba ingin hiburan katanya teman-teman, tapi alhamdulillah baru 5 orang yang ikut teman-teman tuh. Aduh. Ya sama mau kenalin dulu teman-teman, habis lebaran. Bang Im. Mantap. Ya ya. Kerumunan tuh. Ya Kang Odik tuh, aduh hadir. Apa anu di Mantap teman-teman. Tadi lanjutnya kalau udah nyampe ke tempat spotnya dilanjut yuk. Sip mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya tuh, lagi mengeluarkan senjata. Udah spotnya di sana teman-teman. Spotnya di sana teman-teman. Banyak pohon kelapa. Mudah-mudahan dapat teman-teman. Aduh. Baru udah lebaran, aduh. Pada semangat sehat. Coba di sini teman-teman. Yuk, mudah-mudahan seru. Yuk, mantap. Ya, baraya teman-teman tuh udah nyampe ke tempat spotnya tuh. Tuh lagi mencoba. Tuh. Lagi mencoba teman-teman tuh. Lagi mencoba turun. Mudah-mudahan dapat tuh. Kang Nurpan, Kang Iim, Abah tua, Abah motos turun untuk sip teman-teman, mudah-mudahan dapat banyak, mudah-mudahan seru teman-temannya. Yuk sip mantap, lanjut. Ya teman-teman, Kang Utok disambar. Alhamdulillah baru turun. Aduh. Mudah-mudahan dapat teman-teman ya, baru turun ada sambaran di bawah pohon leme. Nah, waduh, dinarik curiga. Udah cing. Enak kieu. Aduh, alah. Gagal. Teman. Teman gagal. Kayak Kang Odik. Coba lagi. Gagal leutik we nya. Aduh. Mending ngagajut. Eta mah. Cenah. Mending ngagajut dina ka itu gogulus kudu kaya nu tadi. Galak abah belut ieu. Ini langsungnya. Ieu teh rimpon abahnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mah geuning eueuh. Sok lah. Sok udah teh. Mah beunang. Teu narik tuh mau tas mah yang mana set. Iya, teman-teman. Kang Utok lagi. Narik. Lumayan ya. Yang penting malah dicoreng muka. Jangan dicoreng muka. Mantap teman-teman. Aduh.
Akhirnya dapat dulu saum. Mantap makin tuning kecil abah. Mantap, lanjut terus. Ya teman-teman, baraya alhamdulillah. Barusan Kang Utok, sekarang Kang Odik ada sambaran tuh. Tuh kail kuning sama. Bismillah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wih, wah, bodoh ngaburia tuh. Ngaburia. Benar. Rumah yang ada poin. Ada mantap. Kintun. Kang Utok sing amin. Yo, aduh. Abah Jilu alah sama Kang Nurbanto. Mantap lanjut terus. Ya, baraya alhamdulillah Kang Odik ada sambaran lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nyeruk gitu. Digetot terus ditarik. Wah benar. Wah, lumayan. Poin mantap. Mana? Kirim dia. Masuklah kintun. Kintunnya Kang Utok esep singkat. Alhamdulillah, aduh Kang Odik dapat lagi. Mang Iyim, Kang Nurpan, Pak Iyim belum dapat teman-teman lah, mantap. Lanjut terus, mantap. Ya dulur-dulur, aduh alhamdulillah barusan Kang Odik, sekarang Mang Iyim ada sambaran toh. Mudah-mudahan dapat nih. Iya mah. Hadiah saum dan ayo alhamdulillah atas boboran. Mantap ting sok mah teu beunang. Bismillahirrahmanirrahim. Mun kana akarnya. Kalem. Ini geuning da. Aya merod. Wadag ieu mah. Walah perepetan gitu. Babon ieu belut ye. Babon ieu mah asli ye. Jiga nama. Mantap ini. Wah lumayan. Cadoh deh. Tarik segede leungit. Kitun salam nama Kang Abah, Abah Jilun. Aduh, mana di atas Abah Jilun ya. Abah Jilun belum dapat lah. Sukses terus. Mantap. Lanjut terus. Abah Jilun murukus sunu. Mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah Mang Iyim ada sambaran lagi. Aduh. Tuh teman-teman tuh. Sok lah kubat bisila teuing. Cet. Wis ngabalas. Waduh. Ini. Sok atuh beunangkeun. Wah bener aya balasan. Bener dina akar mah banyak muntang nah iya mah. Nah geuning ada di tuna gitu. Teu beunang. Beunang tuh. Waduh. Bener. Nah geuning gitu mah ieu. Ayahnya. Coba atur ada beku ngait ieu mah. Tuh, aduh pas adan duhur teman-teman. Pas adan duhur, aduh, Mang Iyim ada sambaran. Sok. Manya teh beunang geus naon-naonan. Alhamdulillah. Aduh, Bah. mantap teman-teman lah.
Belut mareujeuna we sadada kieu mah ngarenakeun metotna gitu. Mantap lanjut terus. Ya teman-teman, alhamdulillah Mang Iim ada sambaran lagi. Aduh, tocas gini naga bolonyon gitu. Waduh, bulu lagi, ini tuh ciri we. Wah, benar lumayan kan baik. Segede gitu kan penting mah poinnya. Mantap teman-teman tuh. Aduh, alhamdulillah. 2 orang lagi yang belum dapat. Kang Nurpan sama Abah Jilun lagi hasem awak. Jadi teu kegingan. Seueur numang tarasi. Mantap, lanjut terus. Alhamdulillah lagi. Aduh, meskipun pada kecil tapi salat trek Kang Odik sekarang barusan Kang Iim. Wis, nah gini, mana eta? Oi, Esot. Astagfirullah Bang Iim, kalah leso. Aduh, letiknya belutanya. Yuk sip, lanjut terus. Ya teman-teman, alhamdulillah Kang Nurpan lagi narik teman-teman tuh. Nah gini, iya. Ini sini betot itu, sok kuat betot. Wah benar, benar, walah, ya kecil tapi banyak gitu. Nikmat gitu ditariknya nikmat. Benar, ya, ini ungkar dan segede gitu oge. Maknya babon galangan teras kieu babon. Wah anjing, ya gituan. Aduh. Berdarah gini ya. Wah, babon, aduh belajar. Babon, mantap lah. Sip. Aduh, mantap teman-teman, kirim-kirimnya buat YouTuber sama kru Tok SF Racing Sarehat. Abah Jilun nuju teu sehat, teu acan kenging atos 3 rintakan. Mantap teman-teman, lanjut terus. Alhamdulillah teman-teman, baraya Kang Nurpan ada sambaran. Aduh, terus Kang Nurpan ya lagi gacor. Iya, sama Abah Jirum enggak lagi gacor, lagi suwe. Wah bener nyeak nah eta. Wih mantap nyeak gitu. Teman-teman tuh. Mantap. Mantap sekali malah. Benar Abah Jilun sampai ditanya nggak jawab. Tanya tengah padaus. Iya kok meureun teu meunang wae tilu poe tilu rintakan. Ayeuna tos lebaran ya ayeuna. Diajak deui ye anger keneh. Ieu Kang Nurpan keur gacor ayeuna di. Naon mah ieu? Oh, soalnya sih mah tuh. Wis nah geuning panjang gitu. Ayo mau dipanjang gitu gini. Tarik sama. Waduh hajer. Boga gitu kan Nurpan teh boga aya tangan ngabesot ya geuning. Mending ngeper kieu ya. Alah batan perwahon. Basa baheula mah wahon sareng oplet. Sok nyangko Mang Iim. Kalep kade eta rada baik. Wah nggak nyebut beladi itu naon panah ya teu. Sok
Wah, menang Abah Mang Im. Cenah bieu ngagerowan. Genda lumayan. Anjir babon euy. Mantap Kang Nurpan Mang Im. Kirim-kirimnya buat YouTuber aja yang kru utok esep nu teu ngariring. Aduh, weureu ieu weureu kolontong sareng ranginang ulen. Ieu tah janten teu ngairing mantap teman-teman tuh. Kang Nurpan ada. Wis, lanjut terus. Waduh, Abah bener meuni gembira. Tadi mah geus dipoyok. Mainnya tiluran rintakan teu meunang-meunang. Sieun anjir badak ge heula, Bah. Tah sina katingali heula. Ieu na congorna babangus masuk sok betot sok. Sok sina katingali congorna. Nah, tadi urekan ku ieu teh. Alah Bang Im kacin anjing. Ieu mah patlot teh Bang Im. Patlot alah anjing. Sagede cingir Bang Im. Cacing kaluk aduh Gusti ti bakat sieun di ieu Bang Im sieun di naon teh? Sieun di balur aduh. Aduh bener geus diruksak ku ieu teh liangna teh. Bener anjing. Tuh pendapatan hari ini alhamdulillah Bajilun selamat meskipun segede cingir gitu. Pendapatan barusan mantap teman-teman. Pendapatan di bulan di lebaran. Di bulan lebaran teman-teman, udah lebaran 2 hari. Aduh, alhamdulillah turun dapat teman-teman lah, mantap. Lanjut terus. Aduh, alhamdulillah teman-teman, baraya. Aduh, akhirnya Abah Jilun selamat. Udah 3 periode dikosong terus. Tadinya kalau hari sekarang dikosong mau dimaafin, dicoreng soalnya baru lebaran tersampuraan ya dicoreng teh. Waduh. Jadi dimaafin teman-teman, tapi akhirnya dapat meskipun segede pak kawat gitu Deki alah. Segede kieu mah tuh kutok esep mentara disetrekeun ieu lain kapaksa-paksa teuing mah. Teman-teman lah. Lanjut terus, semangat. Pindah lokasi. Kita pindah lokasi teman-teman. Soalnya nih kolamnya di daerah sini mah daerah Madapada Cisaruni teman-teman. Jadi kolamnya pada icla-aclo gitu. 4 kolam, 5 kolam, 2 kolam. Walah air terjun teman-teman tuh. Ada air terjun. Pindah lokasi teman-teman. Mudah-mudahan ada lagi. Air terjun sungai. Teman-teman, mudah-mudahan bertambah lagi. Alhamdulillah pada setrek. Meskipun Abah segede gini tapi lumayan lah. Lanjut terus. Ya kayaknya teman-teman udah sore ini. Aduh, udah beranjak sore, udah pukul 4 lebih teman-teman. Ya alhamdulillah pada strike teman-teman. Mantap. Abah tadinya mau dicoreng udah gagal 3 kali rintakan. Alhamdulillah barusan gede kieu teman-teman. Ya teman-teman, mungkin ini kita akhiri aja teman-teman ya, ngebolang hari ini, hiburan hari ini dalam rangka udah lebaran liburan. Mina sekali lagi mina aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Pada subscriber baraya dulu khusus kru utok esep semuanya, minta maaf dari utok esep, dari kru utok esep sendiri.
barangkali ada yang perilaku omongan kirang enak teman-teman, mohon dimaafin ya teman-teman ya. Di antar segmen berikutnya dilanjut lagi. Salam satu hobi teman-teman ya. Mantap yuk. Assalamualaikum.